afe yemfi ani entwemu wo ensem foforo mu na afija kwabre north mensini ni mu ewo asante mantem he ya eho ena ento asosu kwa ye friend say St Michael's ewa chese egusua som asante man sompa na ene isuku ni mu mpanimfo enimu adesuafo e de adesrede aba beto bonten say eni die kwan so omo kita won mo nsem kotone asrewa esre Ghana mampanyi afei ankronkron nwumaku a enhye aban ase eni afoforo binumu a obade adaroma wo menye omo hotam se omomra wo mo nsra bemsan se wo hwe se de suku no esiti a enkensempo emfata se asuafo no ebekwa akohye mu na afei wo masua de nenso enya abanesa enti awe se de omenya na wo mokrakra ne nkakra nenso so se de se suku no esi kode ehiansiesie na wo yi suku dan no se de ne yebia ne tebia esitie na enya ahomeka na afei akade a enkoda no hia se ana twetwefo hia se nkebeboa ewo nkoda na desuamu no eno so akoda ne boa chibigin na ensem ni na assistant headmaster wono ne ewo St Michael's SHS eye Owura Joseph Ejei woto ansem no so sei e de kire ensem twefo. The school has excelled tremendously over the years and has trained and educated students who occupy various positions in renowned organizations. However, we are faced with challenges of inadequate infrastructure, such as dormitories, classroom blocks, ICT blocks, staff bungalow, dining hall and kitchen, administration block, assembly hall, inadequate toilet facilities. The school has no fence wall, inadequate furniture, staff, absence of staff common room, and lack of school bus, among others. Our problems are inextricable, as you can see. Though the government of Ghana has contributed immensely to the development of the school, we call on other philanthropists to come to our aid. Akuma FM 87.9 Kumasi. Enti nipa yete nken eye assistant headmaster ede masuku a ye friend say St Michael's SHS wasi suku na eba ye nyenne eba ya che ene o man Ghana ya somo man no sompa nanso so besi ne enema wasi omu hia no wasuku mu na suku ni dimu no ebepem ne ewo mse Ghana ban ye bi nanso so ni na no enya de se watimi aye nana no si ye ena asuafo ni bi enso che o ma adwen se o mo dormitories a o mo dem e kamya ye se bi o mo wuram esan se emoa yehu omo won wuram no esan se suku ni ni fensuo ni ntino wo mo ni na ba be good dormitories mu ho a ene nipa da ha na aboa nso da ha nti omo sre se empanimfo emoa omo ye dormitories ye ne nkra ne da scorpion last week Saturday kwa ikun 3 scorpions o ye dom ho ye nim se bi e bi ka obi anas baby aka obi wo ho pen ama ekoye critical issue ena ye ceiling so because of the ceiling no young boy in see town boys need to be baha omo de omo penyina wa ewo eho ye na ye toilet facility so enye open into town boys ne ba omo timi be repeat ebi wo so eno so enye last omo wi ye predecessors na be tie ye na obi kura di call like de bi ehunu omo so oba na ye Sani Bakono be repeat manfo and I about thousands because the be a one enye so who jare cramp no obi twema obi twema otimi ba be hwe and I say enwumre say why late na ko take you ko jare obi timi ba be video de koto ama eno nso koye issue bi school me na because of one any school me anti obi atimi ba ha at any time enwumre ada koya da is lack of facilities na last year na a bit that smart room and I can say it's not honum na esuade e honum na na e bit that ana homework practical rooms na in na the honum pa ye the form na ye wie bi ne ma na ye tietie bi so your classrooms no so nyi na ana chairs no so eno so sa say ye ka se e be school nyi na na e binya ba bia atena nti oba ntema na nsa na obetime anya ba bia ere atena wa ma ntema say table and chair ne de obinya bi ne de da bi ye don so chair class no to bi kra ka 2 classes boom ceiling ye mo ceiling ye bibia last time cry one of the dormitories. Enti emuya wei eye mofra wo mukọ school e wo St Michael's SHS ene yete se wo mode wo makosem etonsem twofo anim de beye na mpanimfo enso aso ate na afei o makọ wo mo